Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na pening kusiku Allah Ta'ala ageng kan kuna mama nau salamak na kalilintad na kada rew akapipi ginawan. Batan mambegi na lang mana buat taan wada mau umat Rasulullah sisaging kayak dunia na sampai pendes akhirat. Sagi pun mamburi na rinaw na di medi pelilalilang nagu di kukurmat. Si pulang-ulang wana bengan samian yakam. Na ayam ada pilih-lilangan namirun lagi kaya riak na prinsesa Siti Nura dirawat tanas sama gingali aminas samaraku. Sagip mana kemasanif siapa buir kanu sarinari nawa makna maranoso. Nada salah kau kuat tayu pagerini adeng sokala le menyurun. Ama udah kila-kila tarap parap sauna ada tu di mana ada tu adi mana tangan dus salik kubu manag sisag buda tipu udah dumba kuda kakubat tarok pagi di dana pamikiran sarana. Sawadek mana di kumaswa mantang sakit pulau ulang kuku sulum na uban sanyo na ubarakan na siya na sindila tau samarga kasubu sudeng gugunay mga aku kumpleto. Sakati ina pamamakken negeni sateng kakanuk mana sasudi kagi ina request kadar wariakan. Prinsesa Siti Nura dirawatan sama jing sapa kan didukurkan susalama karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa gigi ya
Kami apa pun nak kami
sasit tinura agudi yang minasai araku menatu kakak musa sudi